polana kaula acarita debuna Abul Abbas Al-Mursi tentang panganggep kaguruan ben santre. Katipona apa debuna? Laisal muridu man yaftakhiru bi syaikhihi walakinnal murida man yaftakhiru syaikhuhu bihi. Seeko cak murid ria beni orang sekun agak bangga aki guruna malolo. Tapi seeko cak murid sesaungkuna iya arya murid seeka bangga ben guruna. Pola namun murid agak bangga aki guruna kak emma bede santre saya tak macoconga acara tak kiai na. Engki nawa engki. Sampai andik kiai saya rasa tak komo apuh kiai kau lo akhlak kau fokus. Puh kiai kau lo cek lampuk nah kau lo tak nemu tan orang lampuk marah kiai kau lo si kiai kau lo kok. Komo cek nyaman santre. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah wal qulubin naqiyah wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai guru ngaji, para sepo guru tolangah masyarakat Kak Dinto, wa nakhusu bidzikri Kiai Haji Roji Fawaid Baydawi, Kiai Haji Jailani, sepeuten kaula penget amul jeeki. Hadir juga membersamai kita Haji Ansori, Haji Abdurrahman, Haji Sudaryono, Haji Imron, cukenan Kiai Jurakmu, sesama tejena peten kaula amul jeeki torcek pengetah nyoon saporah manabi bede kakalerwan edelem panyebutan asma maupun gelar epon. Muga-muga para beliau setuju seageduwi tugas kaangkui alatin umat Kanjing Nabi senantiasa kenginga pangaraksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, kepala desa Romben Guna, alhamdulillah neng esaben tahun
Dan kula termasuk sekara cekian bisa menyertai tantaretan eka ento areng sareng amulot ngurmat kelahiran epon Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saat samangken disertai kalaben rombongan hadroh sederi muncek lenteng. Alhamdulillah kita acer ngarasaaki asyik asolawat dek ka Gusti Kanjing manter tetia pangunduna rahmat, manter tetia pangarjuna kaberkatan, setantona deki sabedena pangajian bisa ngibe kabegusen kaangkuiten kula ben panjenengan. Amin Allahumma. Panjenengan mangkat ka pangajian ampun atingkeleki aktivitas rutin lalakon resa are epon panjenengan ngaluangaki wektu ekorbanaki kaangkui amulot keng margena aromasa iyonjeng ben Kanjing Nabi manter kengi ngasambutan kasatejeuna. Amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan tak senpusen asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala atas paparing nikmata bentotaan rahmat kasih sayangnya bagi dekaten kula ben panjenengan sateja. Alhamdulillah. Saengke kalaben rahmat ben nikmat panika tanto den kula ben panjenengan tak endi alasan abe saya tak cinta adek ka Gusti Allah, tak endi alasan abe saya tak lebure dek ka Gusti Allah. Dek remase tak seneng abe rahmat taluas tor mahalampe. Dek remase tak seneng abe rahmat taluas tor mahalampe. Dek remase tak seneng abe nikmat tak banyak tak peke-peke. Dek remase tak seneng abe nikmat tak banyak tak peke-peke. Alhamdulillah. Kaula ben panjenengan kenceng entar ka pangajian rahmat tak rahmat. Rahmat nika iradatu isalil khair. Kasokan kaangkui made pak den kula ben panjenengan dek ka kabegusen otabe abe paringi kabegusen ben Gusti Allah pa kenceng pa berngalakoni kabegu. Alhamdulillah. Kaula ben panjenengan bisa mangkat dari compok hadir akompol areng sareng nyabis eki solawat ben salam karasa nikmat ben abe. Alhamdulillah. Dari saking banyakna ben saking luasa dan kula ben panjenengan tak mampu mitong nikmat paparing Gusti Allah. Birici ede remah korang kalkulator. Bitonga katipon apa sobung sebisa. Kaula ben panjenengan mon acare ta rahmat ben nikmat ta Allah ibadana abe sepan berempan abid yatoraki ka pangeran ngabule ngabdi nyembe menghambakan diri nika tade papona-pana penting ben nikmat paparing Gusti Allah. Kan mangkana Kanjing Nabi urusan ibadah nika tantaretan tak kenal lelah. Sanajan Kanjing Nabi nika juga ngajari kaangkuiten kula ben panjenengan ibadah pakon cek bikapieuki.
Tapi ternyata Kanjeng Nabi tibi tila urusan penghambaan diri ka Gusti Allah jaga malam pada takir bere eka rasa songkan ben Kanjeng Nabi ketika Sayyidah Aisyah matur ka Kanjeng Nabi kaangkui Kanjeng Nabi tak terlalu ngabiyeki napa korang langkung jawab afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa tak oleh engkau lebur ben seneng teti kabulana Allah seasyokor ma banyak ibadah menampakkan penghambaan adhahir reki pengabdian ka Gusti Allah sewajib ayastawaki sesunat juga elaksanaaki nikah sebagai tanda syukur dek ka Gusti Allah. Kan mangkana nikmat Allah nikah banyak betul. Paparinga Allah nikah banyak betul. Dari sekian banyak paparinga Allah, dari sekian banyak nikmat Allah katen kula ben panjenengan beda dua nikmat sesangat luar biasa, beda dua paparing sesangat istimewa. Abe ampon epele ekasokani teti hambana Allah pas epele ekasokani teti umat Rasulul. Alhamdulillah. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kintu bi akhmasi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad li nabiyya wa mimma zadani termasuk nikmat paparing senambai dek kakaula syarofan watihan kamuljaan ben kabungaan bahkan teti kebanggaan sampai dari saking bunga ben banggana wakitu bi akhmasi atau usuraya rak parak kaula kala ben dua pak de pakna soko kaula nite ben nungko ada ka bintang suraya dek ka bintang Sirius dari saking bungana dari saking senengah. Alhamdulillah kan orang nikah muntalebet bunga kadang ampo melakukan sesuatu yang di luar nalar. Betul? Panjenengan kadang endi anak epa kabin dari bungana dari senenga tak eka rasa anakna berka gelu yemben padahal pon deplok. Ana apa mak tele yemben kenika pucuk niko kabule engak segi keni. Padahal pun rajo, padahal pun dibesa, tapi benring sepona, deng-kadeng, yempen pakun. Ben kaula termasuk saya ngalami kenika. Almarhumah, embuk kaula ni kalambek. Di saat den kula epa kabin salameti, lepas kendali sampai keluar dari mobil, den kula ni kak yempen ben embuk kaula. Ternyata kaula atanya, apa napa umi mak takir yempen kula pacet asaja pon nak pacet aniat poncong mun empian nika akabin dilo keluar dari motor yempena napa kan di luar nalar gini kan napa parlona ngemben geruan napa engki ekspresi kebahagiaan mun pon orang bunga mau bilang apa gelo deng-kadeng bodoh orang dari saking bungana po ampot tele another seni beni bula mun pas teka hajat niko maraniko dina bula ajeluna soko bula kabengkalan gelo kadang-kadang bodoh orang takir marah genika bodoh napa punten engki napa engki nika den kula abri contoh sanuk keben sametona colok kaula perkara panjenengan nemu contoh gambaran lain selebih ceples ya tore angkui pon jaringan kaula saya endik bagian neku emik samangken nikah saya eka contoh mohon panjenengan di contoh lain nih kak pidato tibik kakanje
Mantur barokah amin Allahumma. Sampai dari saking bunga nah rak parak kaula nika nungko abenite edek ka bintang Suraya. Napa ternyata genika abe ampon masok dek kadebuna ajunan ya Allah ya ibadi wahai hamba-hambaku. Perhatikan. Napa pidana dan kula ben panjenengan ngako ka Allah sebagai pangeran na abe bagus. Tapi ketika panganggep genika metel dari Gusti Allah kaden kula ben panjenengan kan tanto lebih istimewa. Engki napa engki? Mun panganggep dari abe kan bisa ngatur kuli enenga abe ben saterosa. Tapi mun panganggep metel dari orang lain masa abe bisa mengendalikan atena orang? Ora iso. Makle sajen ceples contohna cak na kaula ceples cak nampian terserah. Eka ento rompun guna bede kepala desa inggi. Bede napa punten? Lebih gampang kaula ben panjenengan ngako ka kepala disana tempeng ben kepala desa ngako ka kaula ben ka panjenengan. Se pertama napa se kedua? Pacet ngun bek lapar tanya aki tak pati nangkep. Tak apa? Sareng den kula latenana samangken. Sampai empian nangkep sampai tanya aki bisa nyaut. Buka geluh karasekah. Bode saya teku ongkupon. Berarti degedeg ben tekar-tek gini kapon. Kaula ben panjenengan ngako misalnya ka patenggi otabe kalebun rompen kuna. Geniko bu kalebun majedi bule. Bisa enten ngako? Bisa gi? Tapi samangken balik. Kalebun ngako kaden kula ben panjenengan geniko ponakan bule. Lebih gampang abe saya ngako. Napa lebih gampang kalebun saya ngako? Lebih gampang abe. Enggi kan? Artinya namun kun urusan ko ngako make kaula orang situ benda dateng karompen kuna pas ngucaa samangken bu tenggi ke ruah jadi kaula make siapa bisa saya kasus saya takut ketika tanya aki ka bu tenggi nah pas tampek ternyata bu bener niko ponakan nadika bu enten napa tak keluar itu gembiruna jawabannya gini kah engki napa engki lah nika ya ibadi pangeran sing ngako. Nah apa istimewana eyako ibadi daripada jamak dari kata abdun abdani ibadun abdun abdani abidun ibadun nika lebih sering yang kui ben pangeran kaangkui hamba-hamba sekus pekus. Tapi mun abidun nika lebih sering ia gemben pangeran kaangkui hamba-hamba sebe cuba. Berarti mun panggil ya ibadi kaula ben panjenengan yang kepekus sateja ben Gusti Allah sanajan estona banyak sebe cuba. Engki napa engki? Nika benih acarita fisik bentohir tapi kalakuan tingkat penghambaan na abe dek ka Gusti Allah. Kaula ben panjenengan ibadah kia kan ibadahna kelas ieu taya. Engki napa engki? Napa cek dengan apa jeung kun epat sempat aki deng kadeng. Beni pacet kaula ben panjenengan ngestuaki ongku. Ibadah jarang saya pas mangkat karena seneng sebede oleh najeng aja. Kelas kaula nih kah? Empian na boleh. Kaula mah tak katibieun maksudnya. Kaula ben panjenengan apa jeng kan rata-rata oleh najeng aja kan. Tore kira-kira cek saking ben pangeran pas beri pamelian tangka bula bekna oleh apa jeng bekna tak arapaki amun tak apa jeng kira-kira lebihan banyak milih apa jeng napa tak apa jeng. Nah cucur kok berarti banyak sih hadir nih kah. Mantur esapora amin Allahumma. Ya ibadi wahai hamba-hambaku kan mangkala saya ngaule perlakuan lembut penuh kasih sayang dari pangeran hamba saya sambut ibad ben pangeran tapi saya banyak ngaule okoman perlakuan yang tidak mengedakan engki paneka hamba saya celok abid
Coba tidak ibad. Allahu latifum bi ibadih. Ning ayat lain, wallahu raufum bil ibad. Latif lemah lembut, rauf kasih sayang. Tapi tidak tepak kasih eko cak abid cak nasi gila. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Artena sanajan hamba seeko cak abid atas lalakonna se cuba kau tungau le seksa seebeki ben Gusti Allah dek ka abekna benih keng markena pangeran dolim dek ka hamba kepanika keng abekna tibi se dolim dek ka abekna manter esapora amin Allahumma. Kan mangkana munting kaula ben panjenengan ngalakoni tusa ngako ca abek dolim ka abek tibi engki napa engki Rabbana zalamna anfusana. Tuhan abdina sateja kengai orang atua Rabbana mun tak ngangkui ya Rabbana nika berarti merasakan kedekatan. Mun orang atua ngucap Rabbana merasakan kedekatan, tapi mun ya Rabbana buru mendekat abekna. Rabbana Tuhan abdina zalamna abdina zalim anfusana dek ka abe abdina tibi wa illam taufir lana wa tarhamna. Kalamun ajunan taknya pora abdina bentak ngani sere abdina lanakunanna minal khasirin. Yektena abdina bekal termasuk orang-orang serogi ya Allah. Manter kita pamilua totaan rahmat ben ampunanna amin Allahumma. Tapi mun saya kocak ibad nikah panggil ya ibadi. Allahu latif beri kelembutan. Allahu rauf parengi kasih sayang. Sehingga kau leben panjenengan mun di cet hajeun tantaretan Allahu latifun bi ibadih nika termasuk kalimat semanti. Terus napa terus? Dan kula pernah kenging ijazah orang nika termasuk cet hajeun mun tero cepet tae sambedeni di antarana Allahu latifun bi ibadih nika manti. Maus bila nalekana sujud terakhir dan kula ben panjenengan asolat. Allahu latifum bi ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Mun tak apal deki buka Qur'anna tengku surat Asy-Syura ayat 19. Nika tak oleh etoles kaangkui aja ke orisinilan kamantieuna kaula narema jezeuna tak kenging etoles. Mun panjenengan tak gempang cekak mun kun perak ngidingaki deki tengku Qur'anna buka helu mun tak tapak muka sakale dekieun pelekanan pabodo mukana. Manter sapora amin Allahumma. Bocah nalekana sujud terakhir lastare maus tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi telokale pas terus aki Allahu latifum bi ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Pas atua ka pangeran Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an min ghairi ta'abin wala kasabin. Ya Allah abdina anyuun dek kaajunan rizqan wasi'an rajuke seluas min ghairi ta'abin wala kasabin saya tak usah kaso ben tak usah usaha. Bodoh engki napa engki kan mangkana tingkat tawakal la orang ngambek panglatin karacekian dari Allah subhanahu wa ta'ala nika amacem beda seekocak tawakal. Mun tawakal nika tantaretan 50-50 usahana 50% pas beda pasrana ka pangeran juga 50%. Beda juga panjenengan seekocak taslim
Taslim ni kaki beda usahana cuma sakoni sagemi persen keng pasrana ka pangeran sekitar 75% arajeun pasrana mun nikah. Bodoh secung tengkian pole nikahnya mana tafwid. Tada usaha sama sekali 0%, 100% nikah kepasrahan deka Allah subhanahu wa ta'ala. Bede hambana Allah saya masuk ke tingkatan panika. Urusan dunia tak usah alako, tapi ternyata elatin lebih dari orang saya alako. Alhamdulillah. Cok lambat nikah cak epon bede cari tanah setong kiai. Terus napa terus? Tak pate alako, tak endi usaha. Tak endik tegengan seepa toku ka orang. Tak endik sabe seepa lako ka orang. Sobung. Tapi ternyata ben pangeran elatin. Banyak se mengak, banyak se kasambu. Akhirnya salah setong santrena matur kiai ajunan kak dinto mak pas cek murana racikena. Mak pas cek elatinna ben pangeran. Iya cek dengan engkau pasrah bungkol jong. Orang ini akan mun pasrah bungkol ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Panglatina Allah tak kira nangkung bagi ka abe. Mila dari pani kamun kau leben panjenengan nirwana kepasraan terue pasrana mano. Ben kanjing Nabi ya jadi kalamun been ongku tawakal ka Gusti Allah hakko tawakkulihi kalaben betul-betul tawakal nika seeko cak tafwid. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Allah bekal abri racike dek kabekna pada ben Allah abri racike ka manuk. Beremma manuk bahasa maturena karkar colpe. Engki nawa engki? Karkar colpe. Ekarkar colpe. Ekarkar colpe. Manuk. Bedana panten care tanah manuk ngibe beros 3 kilo kali buna. Beda. Badan apa enten manuk nika pas ngibo beros sakintal kali buna sobung mun urusan pasrah asyaddul khalqi tawakkulan at-tayru makhluk ka pangeran saya paling tawakal nika manuk saingke den kula ben panjenengan mun niro manuk tantaretan po elatin ben pangeran beremma manuk taghdu khimasan wa taruhu bitonan mangkat kulaku dalam kabedeen tabuk na kelpes perok na kosong tapi di budina mulai abeli kalebunna dalam kabedeen tabu aise leer mantukul. Alhamdulillah kurutan kula ni kamun pas bede orang sepo ngamit aki potrana kaangkui epa ambu munduk karena epa bentua orang sepona biasanya edebui nggak nikah empian ke nikah anakna beni waktona nyari dunya beni waktona narima dunya kini kaki waktona ngaji sehingga dan kula ben panjenengan di anak bedening eponduk cek kabeter tak ngakan aja gora pun elatin. Nanti orang yang nyari ilmu, pangeran pun nanggung rajikena. Sana jenta ekirema kurang. Nemu boy. Saya ajak ben kanjana. Saya ngampunga kakereman na kanjana. Gelu na kan polok kok nemu saya deer kan. Kan tak kira pas ngakan sandal kan. Paguna deer nase. Engki na engki. Deng kadang abekna tak nemu kabelian nase, bawa kereman na kanjana datang ngibe gulungan. Tak nemu kanca sing ibu gulungan aku gulung tibi. Cek lapar. Jamin. Kau lo banyak ketemu kanca ni ka tantaretan dimin pas rabo dendeng pondok sampai benereng sepona pak ambu. Pak lakwa ka luar negeri ka Malaysia. Tapi saya kanca wanika nekat matur karena sepona, Pak. Kau lo minta tolong cek pak ambu munduk. Kau lecek palako ke Malaysia tinggal korku lecek pak ambu munduk kau le nikah tak usah kirim pun tak apa mak kita kirim alhamdulillah samangken nikah tantaretan teti orang terkenal juga samangken nikah panjenengan yonceng orang kaman padahal jarang kirim karena tepakna nikah kiriman kau le laku yampung ya cek ben kau le kadang alhamdulillah tak rogi punten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantur pamura asa teu jara cikena ben Gusti Allah. Allahumma
tengku manuk. Manuk ni kata taretan endik buduk ni kene tak ya cek alako ten. Manuk ni ka buduk buru tedes panjenengan tak ada bulu na sakale cocore. Raja sakone keluar bulu jerum pakun cocore. Anajoan sakone meto bulu paak. Kok tungas tete nih kata kok tapale cok colok. Kan mari bulu jerum bulu paak ora. Nggih kan? Mare bulu paak, bulu kapak, mare bulu kapak, bulu kapo sampai kena buluna bisa ngaberti bik pur iyo col. Ayo anakku terbanglah sejauh-jauhnya, pergilah setinggi-tingginya. Oh, nyari lako tibik. Kau leben panjenengan mun urusan lako marani ka maaf cek niro ajem. Beremak ajem, make buduk na buru tedes langsung yajek alako. Buru tedes, cit cit cit. Ayo nak noro ebok nak de emak kajeleu. Ya cek alako alhamdulillah nyebrang nang elorong elendis ben pikep setong matelah. Mari kajeleu ya cek boleh. Ayo nak ikut ibu jalan-jalan kemana bu? Ke Sabeen. Alhamdulillah semira cepat rengkerengan. Ibu nak ya seleter. Ibu nak ajem. Saya orang ucampian. Mantar pamurah satu jera cikena. Amin Allahumma. Kimun kelas saten kula ben panjenengan tak depak kani ka paling enten masuk kasih paling mabe gelu usaha 50% pasraake ka Gusti Allah 50%. Moga-moga era ceki anak amin Allahumma. Keng orang sendik panganggep lebih ka Gusti Allah mesti oleh perhatian khusus. Pada ben rajikena dan kula ben panjenengan lakar pun satu aja jaminan dari pangeran. Tapi ketika abe ndik panganggep saya lebih kala ben ngistuaki napa saya parentaaki neng eka enjo di samping jaminan rajikena elatini kaberkatan juga bekal ebeki. Amin Allahumma. Jaminan rizki cek kobetere kapakonna abe pakete kapakonna abe pangarte akhirat lebih pekusen pole kapakonna abe pangarte akhirat lebih pekusen pole. Alhamdulillah. Aba epatati hambana Allah berarti tugas aba ibadah ngabula dek ka Gusti Allah. Kan mangkana urusan ibadah ni ka kotu kada eki tantaretan. Saingkeun kula ben panjenengan bisa nga oleh perhatian selebih dari Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ben pangeran tak ede buaki nak buduka wa nasta'inuka hunten nang eka anje. Iyyaka cuma ada kaajunan nak budu abtina satu aja nyempe. Wa iyyaka ben cuma ada kaajunan nasta'inu abdi talim satu aja anyuon pertolongan. Iyyaka nika agem pereki abe epakon apangiran ka ada nak budu puru ngabula. Sangka kau leben panjenengan mulai kene napa saya cereki ka ada ilmu tauhid saya bulan ngaki engki napa engki kurutan kula nang Banyuwangi tepatnya Desa Alas Bulu asmakna Kiai Haji Fatlur Rahman Zaini ani ka panjenengan bagian det ngudoten keboyaki beda majelis sholawat nyamana Laskar Langit ngudoten bodoh se atu-tatu bodoh se ateng-anteng, bodoh se akalong-kalong, bodoh se ageleng-geleng, bodoh se jilana etindik, bodoh se kopenga cucungi, elatin panjenengan. Sanajan nang majelis sholawat ya bos oke banyak sesek musik agernyu-agernyu tinggal. Padahal guru dan kula maneka aropa aki mursyid thariqah Naqsyabandiyah, khalifah dari Al-Maufurlah Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Arte namun urusan langu hubungan ka pangeran cek tanya aki mun urusan ko besa adzikir nyebut asmakna pangeran beliau ahlinya tapi anapa maki sempat ta aberengi ngudeten
secara penampilan ia besegi tak ron karon to kuwi ning majelis panjenengan tantaretan berengi apa kok polana kanjing Nabi ni kabeni nabina orang sebagus malolo tapi kanjing Nabi nabina orang sebek cuken alhamdulillah cebuna ke Sufyan mun pas kanjing Nabi ria nabina orang segus-bagus malolo orang sebek cuba marah abek bisa tak milo ontong kanjing Nabi tak kun perak nabina orang sebagus saing ke orang bek cuba norok milo ampongan alhamdulillah ontong tak ontong di Nabi kanjing Nabi pas kaula ben panjenengan wa an sayyarta Ahmad ali nabiya kanjing Nabi sepatut napina kaula ben panjenengan tak epatuti napina selain punten tak epatuti umat ta selain alhamdulillah engkiteng kana kerua pun kasokan na pangeran sepatuti umat ta Nabi Adam engki pun taningan dari pangeran sepatuti umat ta Nabi Nuh kenika pun bagian dari pangeran Nabi Musa sampai ada daftar ternyata di zaman natibi di masa natibi Nabi Musa pernah sampai nuga anyoon tetia ki artina termasuk umat ta kanjing Nabi ternyata di masa natibi di zaman natibi dengan umatnya sendiri kau leben panjenengan tak usah minta kau leben panjenengan tak usah daftar kau leben panjenengan tak usah anyoon ternyata ben pangeran epateti bagian dari umat ta kanjing bangga tak bangga tapi kira-kira kau leben panjenengan eka bangga enten ben kanjing Nabi halo aneh kasih bek mang saya kasus sami pas kanjing Nabi jerup cepun di umat mara kau leben empian iki mararia tang umat ria padahal kanjing Nabi ini kama konten kula ben panjenengan kaangkui mabonya umat ta sampai epakon akabin kan iki napa iki epakon tanah kahu tanah salu fa inni mubahin bikumul umam bodese fa inni mukathirun bikumul umam ayo akabin beun aneka pabonya katurunan artena kaula ben panjenengan eka bangga ben kanjing Nabi di saat abe ni kakus bagus mabonya umat ta kanjing Nabi ini kabajat ibadah tapi umat saya berkualitas engki napa engki mun tepak ka umat saya pak kepak tak merasa kali napa saya kabangga awan kanjing Nabi dari saking penting sama banyak umat orang laki abi ini kan pakon milih ben kanjing Nabi milih orang bini saya nggak napa tazawwajul walud pakon ngabin orang bini saya merti oning ka merti alhamdulillah kau udah enjoy yang mun api datu isu menep aja karena bahasana pada ben situ benda logat tak jauh beda enggi nama enggi kaulah banyak ngocak kadang penting kaulah nyator ajunan ring sumenep bos itu bondo kaulah mak enggak ring sumenep engki nawan racikena wan marah gini alhamdulillah cai pon orang kaulah ni kamu nyator eret peret ekwa tahu ning ring sumenep peret ongku gitu mun saya marani kakoro ring kamma biasana na bekanlah minta meliaki kalampi kelak matorok peste kang engko keng korang kok saya nambahi beda ki ngak gini kaki matura kamma gini kak kama engki pon cak nampian pon mun pian tak ngaku berarti benimpian berarti amacem cak ni kakak sokian nawangiran cak pon ni bahasa matura sajen kabar cak pon sajen nulkis cak pon engki cak pon bahasa matura mun torok dari temor mun orang Sumenep ngucak kalampi mun ting eteret kabeureueun ka Pamekasan pas au be kalampi kabeureueun pole sampang pas elang ngakana au be lampi kok orang Sumenep nih kan temor ngucak saleber kabeureueun sakone au be seleber cung kabeureueun pas au be leber tina pokok tak saleber seelang pokok huruf bae seelang ki mantar barokah amin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ngawina nada ka orang bini saya merti saya penuh dengan cinta kasih sayang alhamdulillah tapi muslimin matoro amin cek salah paham takut dekik beda saya ngerti boni kobon kanjing Nabi soro ngabin orang bini saya merti berarti mentoro semua merti tak merti nak tu coba ke cem-macem dia beni ali-ali ngene kah Allahumma shalli ala Muhammad mantir barokah amin Allahumma sehingga kita di anak ni kaya ceri atua Allahumma ambithu nabatan hasanan
Ya Allah patombuah ki anak abdina kak dinta ya Allah nabatan hasanan kalaban pertumbuhan sefokus waj'alhu qurrata a'yunin liwalidayhi pateti penyejuk jiwa ka angki orang sepoduana wa qurrata ainin li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam benteti penyejuk hati kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi kaula ben panjenengan teti umat kanjing Nabi ampun fokus bangga engki tapi abe kotu berusaha de remah abe seeka bangga aben kuste kanjing amin Allahumma polana kaula acara ta'a debuna Abul Abbas Al-Mursi tentang panganggep kaguruan ben santre katipona apa debuna laisal muridu man yaftakhiru bi syaikhihi walakinnal murida man yaftakhiru syaikhuhu bihi seeko cak murid ria beni orang sekun agak bangga aki guru nama lolo tapi seeko cak murid sesaungkuna iya arya murid seeka bangga ben guruna pola namun murid agak bangga aki guruna kak emma bede santre saya tak macoconga acara tak kiaina ingki nawa ingki sampean di kiai saya rasa tak komu apuh kiai kau lo akhlak kau fokus puh kiai kau lo cek lampuk nah kau lo tak nemu tan orang lampuk marah kiai kau lo si kiai kau lo komu cek lah nyaman santre padawan kau lo acara tak beliau Sayyidi Syekh Khalil As'ad guru kau lo mata komu ambian coba nikun ilmu na ibu kibri putrana boleh saporana kak dintoge mantar barokah amin Allahumma ngan mangkana kau lo kadang mun ejelok lora ben orang kak roh ampo bede tak pede na cek kau lah pernah konjongan ematuro beri tulisannya macam rajona bodoh era KHR bodoh era tak kalah ka fish air tak gerti KHR napa nama bodoh era nih kak ternyata Raden engki lora nama cak naring maturo engki kau lah tibik sangkuna tak pati pede cek kau lah endik kriteria lora nih akan bede teluk macam engki pede tak pede keng ejek aja bede lora nih kadek pada eben pelok bede lorane kade pada eben cangkokan mun lorane ka pelok abana pacut kiai turunan kiai de atas kene ka dari pelok bede abana benik kiai keng ummi na turunan kiai ani ka cangkokan kaula aba benik kiai embuk engki orang biasa kia dadi kocak pelok beni kocak cangkokan beni bini keng putrana kiai oh berarti setekan kaula nikah kan ben oning kasetekan orang ngampung manyunuk saguni kira setekan cek nyatur lain setekan angki masuk iya kabungka di udin lagi angki keng menteri aku wahai amin Allahumma mantar barokah amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad terus napa terus abe bangga ka guru engki tapi abe eka bangga ben guru kotu berlomba-lomba Kanjing Nabi guru na guru. Kanjing Nabi guru tak guru. Innama bu'ithu mu'alliman. Engkau dia diutus sebagai pengajar. Berarti guru kanjing Nabi. Panjenengan mun saya berprofesi sebagai guru. Entah kenika eko cak pak guru. Entah kenika eko cak ustad kiai ben sape torota. Syokore nyampung dek kasalah setong. Ponapa seteti tujuan diutus kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambean mun oning kagencerena orang sing ngajar ajrul muallim kasoimil qaim. Teti pahalana orang sing murok, pahalana orang sing ngajar nika pado ben orang sing puasa siang are jeukeun ning waktu malem mah. Gegek tak gegek. Kan mangkana jeuk aja mun sing ngajar-ngajar nika bejereuna tak sanapa. Lebih-lebih ustad-ustad sing ngajar-ngajar paut kira. Sing ngajari anak-anak kene malah arat kira. Mun kaule pangajar nak anak kene haram tak latin kau dah. Keng tak ngucap billahi nah. Haram tak latin. Boh ngajar nak anak kene ni kata tantare tan tak gampang tan. Jadi kadang iya adeng kok buru nyonok mbian kakak emah. Malarat ongko isorong gidi ngaki isoro tojo setonging lah. Ambian tak usah takir ngajar tan. Ambian afu tua fe benak anak kene malarat na benten. Ayo nak lihat ke depan malengos marah nikah. Ayo nak itu di sana kojo ita ker. Ade ya ada saya puntang-puntang tak gergi. Si ale enpak kun nyurkep mbian. Nak kanak kene marah nikah. Nah apa boleh saya ngajar nak kanak kene. Nah apa boleh saya murok nak kanak kene ngak napa bro nah.
Mak kadang endi anak ku nek pokok penis sak nek pun langsung numpo ka kiai na. Matalah sepur kepek yang saya pikir. Kan bodoh kadang pola anak-anak naik kopenis tak narema itompo kiai na cak kocak ibu ki sadok. Alhamdulillah kan sobung kasak unya. Kosok terus kosok leng-leng do pak kiai akan jadi budi lagi. Entan kan sobung potongan orang marak ini ka alhamdulillah mantur terus erak saawun pangeran. Amin Allahumma. Cak mun urusan tata krama madura ni ka cak ajeri cak. Mun urusan tengka madura ni ka cak buruk. Matura ni ka kenangan tengka matura ni ka kenangan tata krama. Alhamdulillah kaula terus terang tak nemu kecuali ning matura. Munting ada erni ka tanteretan semacu itu la ajulun atempo ning ada la ilaha illallah. Mun ning Roma kaula tak kacapuk konjengan kan mangkana kaula kadang mun ning Roma ni ka konjengan saare kadang pepetok kadang saare pernah sasangak semaputu tak ning diduk tanteretan. Mun ning matura nyaman enjoy. Kulaku setong benaben setong lemalem duen siah nyaman dia. Hari ini tedung wan. Ada tengakan boleh. Mari ngakan tedung boleh. Mulai kulaku berempat kali kau ngakan bon. Keng saya kamu nggak tak lempu-lempu sampai zaman kini. Cak gelek mian. Montor barokah. Amin Allahumma. Nah, dan kula men panjenengan nyampung bangga abu epateti umat ta Kanjing Nabi. Manter epateti umat seeka bangga ben Kanjing Nabi. Sampung solawat ka Kanjing Nabi. Palebur kita nyampung cintana Kanjing Nabi. Kalaben cintana abe ka Kanjing Nabi seebuktiake kalaben mabanyak solawat cek senpusen sateja enggi. Nang rompen kuna, rompen rana, rompen bere, cedung, tungke, candi, candu, candi apa candu? Candi. Pokok bentisa-tisa sekitar sebodo. Pau dik solawat naria. Cok kun perak etisa natibi malolo. Mun parlo pancenengan ndik kemampuan maleber kalimbenga solawat nario tambai boleh. Para kiai kanto ngakungi titik-titik. Kiai Roji Fawaid Baidawi ngakungi rutinan saben malam Kemis mana bidak kalero. Nika ngimpok titik-titik solawat nario jemaahna aibuan alhamdulillah. Amanter kita satu tetia manusia solawat nario tebuna kesupian tantaretan. Amin Allahumma. Ane kasih kocak manusia solawat nario po. Mun pun teti manusia solawat panjenengan pas depak ke akhirat cek orang Kanjing Nabi ini kang ngulati hamba-hamba selebur asolawat umat selebur asolawat pada ben kaula ben panjenengan ngabes bintang nang elangi kelap-kelip padeng terakna sesajen keceng solawat do cahayana ini katambung nguntap ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kenal ben Kanjing Nabi. Tadi cek saking ngeten kula panjenengan laku ka Kanjing Nabi SKSD sok kenal sok dekat bae temu. Wah, aktina Kak Dinto. Sapa na? Reng rompen kuna. Wah, iya bae na sampo maca selawat ruakan. Wah. Aktina Kak Dinto. Sapa? Reng rompen kuna. Sekemaan bae naria. Aktina Kak Adisa edejan enjak tak kenal kok. Wah. Kan kare krap ma akrab pas tak iya aku. Astabe kan. Enggi napa enggi? Oh ning ka astabe mian. Bahasa Jepang ka uku ciwe awa kuciwa kare krap ma akrab ka Kanjing Nabi ternyata siapa na tapi umat ajunan juga njak benih mau masa kan itu ternyata tak tawa solawat ka Kanjing Nabi tapi selebur asolawat lebih kenal ben Kanjing Nabi ini kayak sebut ning salah setong kitab dan kula mangki pernah ngaji Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali keng ka ibarat tak kaula lambek tak apal dadi mangken lupa. Ya jalan lambok baca tak apal lupa mungkin. Yang moga-moga berdoa barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib
سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم dunyona untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم sallallahu ala محمد صلى الله alaihi wasallam dunyona untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu على محمد sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ja'alana Allahu wa iyyakum min syafa'atah wa yarju rahmatahu wa Allah bi hurmatin Nabil Karim wa alihi tahirin wa sahbihi sahlikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidali hurmatihi wasyurna wadan fi zumratihi wastamil alsinatana fi matihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna lahu bihi wa jama'atihi. Allahumma ya Allah, Allahumma inna naj'aluka ya Allah, Allahumma ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayna min anfusina wa ahlina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.